Dor'ubuntu butangaje Imana yagiriye abantu, itanga umwana wayikunda, babo mwese turokorwe. Byavuye kumpuhwe zayo, kuko Imana yakunze abantu, idukunda, iduhoza ku mutima. Byavuye kumpuhwe zayo, kuko Imana yakunze abantu, idukunda, iduhoza ku mutima. Byavuye kumpuhwe zayo, kuko Imana yakunze abantu, idukunda, iduhoza ku mutima. Urupfu rw'iteka ryose, ariko impano y'Imana ari ubugingo buhoraho. Byavuye kumpuhwe zayo, kuko Imana yakunze abantu, idukunda, iduhoza ku mutima. Byavuye kumpuhwe zayo, kuko Imana yakunze abantu, idukunda, iduhoza ku mutima. Nitwitonda tukirinda, tukizera uwaducunguye, azadutuza mw'ijuru, iyo mw'ijuru yateguriye abamukunda. Tuzanezerwa nitwibonayo, turi kumwe n'uwadukunze, adutambagiza ijuru. Duharanire kuza